whakaalawhala ia te ke mga hoa whiawhi nei, hane hatu tūru tō walatala tutupu ke lata ia moia whiawhi. Whakamua, mai he whakailoanga ko whitāni, he whakailoa he lilifu pale mia ko te aten tangilangi ke he whāhetapu ka mole. Nā kai kisia ke he tau sivianga, kua nofo ngā ngāo COVID ke lau tūru e tau pāsese mo e tau tangata he laini i mua. Maua ngai ani e na whoanga he ngā ngāo COVID ki niwe ke tahani e tangata. Hanea Saraya Mangawa, mai tau walatala ia. Mai he tau sivianga i niawhi, ke aho ke whituaki, he tau tangata no nofo ke he tau kaina pui pui, na kai whai alo tolu ko maua he ngangau kovisi. Maua ngai ni koe toko tahan e matakainanga ko maua ke ngangau kovisi. Mai ke whakatutala mo e takitaki ulu whakatonu ko Keiline Tasmania ke he pongi nei. Koe tala ki he tangata ne maua e ngangau, e matua nei, tunga ne talateo, whitāni he whai kehe, he hana malolo sino, ha kua loko ka mai aia, si nā kai la whai kehe foki, e malolo sino, maloloa ngai ani e matua ne whehangai tata lahi ki aia, ne whakainga ka whakapālengo e close contact ki he matua nei. Si koe mana nei ne mawhanasia e tau loto he tau eke kāwho, mo e ha matura ka ngahua, ha kua nā kai la ki sia ha meana ke pihe kehe mai he kamatanga. Whiawhia lahi ha kua seisei han whaiki osi e no nofo kehe mai he tau pasese, si ka eke ni ke ha kua sivia aho pungipungi, aho lotu, tō mai ke tau pasese ki au mai ki whafo, koe matua nei ni, mo e tangata ne nofo tata atu lahi ki aia, ka whai mga aho foki he no nofo kehe mai ki lata mo i ngangau nei. Pehe mai a Mrs. Tasmania, tō whakatoka mai e tau pāsese, ka osi halo tōru a hongafule tau aho he no nofo pui, mo e kua liliu mai halo tōru a tau sivianga ne kua nakaikisia ngā ngāo kovisi, kua no nofo ki alau tōru. Kua manaki e whono ke pule ke whakahoko e whono he aho a pungipungi. Mo loa mai he ki pule motu le lifu ko Terry Coe, ko tuku atu foki e ia mo e toko tolu foki e wholue ke pule ko saini e whakailoanga. Puleanga tahavili nā kai whaifalana kianga he whono ke pule ke he whono he tau i ki pule. Hanaia e stapawehi mo to walatala ia. I lawa mai he eke pule motu ko lilifu ko Terry Coe, kua whita foki a ia mo e toko tolu e whalu eke pule, he saini mo e whakailoa atu ki he whakatunu whono, ke pulanga e taha wilianga whakahanga au kua nā kai whaifalana e whono eke pule, ke he whono he tau iki pule. Talahau mai lilifu ko Terry Coe, kua hokosia atu a ia mo e tā atu e tohi whakailoanga nei, ke he ofisa he whakatunu whono, mo e amanaki ke whala ke he whonoanga a pungipungi. Huhu atu ai ke lilifu ko Coe, tō maua na kai lau tōlu e tau numela, ke tau se e vili nei. Pehea ia, pese ni ka nā kai maua e tau numela ke kautu e wilianga nā kai whaifalana ke he whono i ki pole, kai kua mai ke whakatūtala ke tau matakupu ua si tuku atu ai e whakailoanga nei. Whakamua koe manako he tau eke pule, ke nā kai whakaata e tō tangata ke whanonga mai ke motu, mo nā kai no nofo pui. Koe tau tangata niwe, sipihia mo tau tangata motu kehe. Ke ua aki pehe e tau eke pule nei, kua nā kai whai whakatutalanga, e whono iki pule ke tau whiwhilianga halau tōlu, mō lau tōlu koe tau stakeholders. Tō whakahoko e whono eke pule ke he whale whono i Siale Kula loto alofi he aho pungipungi. Kamatai he aho nei e tau whakaholoanga sivi he ngā ngāo koe COVID hongfumahiva ke whare ngā ngāo niwe fōu. Whakatūtala i PCN News mo e takitaki ulu whakatunu ko Keiline Tasmania, he pongipongi nei ke whakamama mai e tau kakano ke he whakaholoanga nei kua tausia i he whahinga hua malolo sino. Pese ni kona kai kisia ngā COVID ki loto he tau maanga, kua whakangahua e tau whakaholoanga sivi he whahe malolo sino ke whaulua tau kakano ne kua maike he takitaki ulu whakatunu Keiline Tasmania ke whalawhala mai he pongipongi nei. Koe whakaloanga matoru whakatatai tuai ni ke tausi pehe, ka koe mawhisi whoki ni ha ko whai ngangaka ha ko hoko mai ke he motu, kai haiai whoki ni e kaunga hua, ne au mai ke langmatai e kaunga hua ha tuturu he whahi malolo sino. Koe mana whoki e ne manako matoru ke whakanga hua, taha whoki ka kano, ha koe mana koe to koloa sivi, ne ta mai ke lata mai ko visi hong frumahiva,
kua sisi hoko te ke mga aho ke nā kai mai ke motu ke whakaanga, po kai expire ne whai toko loa ia. Longa toko loa mnei whakaanga hei tō he tō mahina i mua, kuku i mua, kai mana ia ne manatu ei whakatā ke whakaanga he mga aho nei, kai ua sia ki noa ka ha e tō kaloa nei, mo e whakaanga whuki ni e puhala nei ki whakamahania ke konga hua, tō whakakoanga lo tōru ke sivi, e tō tangata ko visi ko lauka ni he tausi he mga aho nei, he mongo ni e whai tangata ke langmatai, mo e kisia whuki ni he tō matkainanga tōru he motu, whakamoli e ha mau tōrua i loanga, ai whai ko visi ki whafo he tō kaina pui pui nei. Ko taha a kakanoia, so ko tōru kakanoia ai si tausi e pehe nei mo tōru. Ko whamawhana mai e Mrs. Tasmania ke tō tangata o si he motu, ke watu ke he whalenga ngao, me whakaholo ki loto mo e tau motoka, ke moua e tau sivianga COVID hongfu mahiva. Laula he whoki ke he tau whakaholoanga ke le veki mo e pui e tau tangata he motu, mai henga ngao COVID. Mai longa he whakatufono ko tau mga ahu kua uka, mo e tupe hanei asipihia e tau whakaholoanga, ko mai ke he tau whainga hua ke he whakaholoaki, ki mua tau lewe kianga he tau malolo sino. Kua whai mangaho he ka mata tālanga e whale nei, mai he tau ka mole ka nakaila mau mapopo ia e whale COVID Isolation Unit nei ke lewe ki kia e tau tangata ko tatalu lahi hako ngā ngāo COVID hongfuru mahiva. Kua longa na whoki e whalu manatu tupe he whalu tangata he motu, ha kua iloa kua hoko mai ngā ngāo ke he motu, kua la te kaina nei ke mau. Pe he mai e takitaki ulwhakatonu ko Gayleen Tasmania, ko e whakatali ni e whahi malolo sino ke he whahi ngahua whakatufano ne takitaki ke he ngahua ke talanga e whale nei. Mai a manaki ke maupopo he matahi ko he mahina nei. Pihe talahoangi mai alo tōru ni tālangi kaina, ko ia nono ke he matahiko he mahina nei ke mauai, ke mai ke whahi ngahua malolo sino ke whakaanga, ke alatu malo tōru ka ha, ne kua kisia, kua alatu ke ta mai ki le veki ke whanenga ngao. Kai tungana nei, ako matua e kua ngā ngao, si kua hoko mai, ko le veki atu nei ke kaina ne nofo pui pui ai, na kaila hoko sia mo tōru ke ta mai ia, si kua whitāne hiki sia, kua malolo whakahanga ni ia, he nofo pihia. Si nā kai hoko mai ke whanenga ngao. Iloa i koe whale talanga paua ki he whakatuwhano ke le veki ki ai e tau tangata kua maua he ngangau nei kua tatarulahi mo e lata ke tātu ke he whale ngangau. Mai ke ai ke le veki ki he waru po ke hongfule pe seni he tahe mga aho. Pese ni he nā kai whai tūlisi ki he motu he tau mga aho nei, katoa e ua e tau, kai ki sia ki ai, kua tokolonga e tau pisi nisi whakafua kai, nei kua whakatua e ki he tau mga aho nei. Tunga e whale kai whana ke thei, nei hawhangi e ke māme hau i neawhi, hane e tau wala tala ia. Pesi ni kua uka e tau mga aho, ha koe ngā ngāo COVID, kua lauia e tau pisi nisi, he nā kai whai tūlisi ke he motu, malolo ngai ni e tau ngā hua kai, mo inu he tau pisi nisi ke he tau tangata he motu. Nā kai whai i alau tōru he tau pisi nisi nei he motu kua pāhifo, po whakao si halau tōru tau ngā hua, mai he ua e tau ka male ne kua nā kai whakatā he tau tūlisi ki o mai ke motu. Si pēnā hata tōlu tau walatala tutupu ke lata ia moi awhiawhi nei, no wha moi munue nai pō.